O genetičnim prikazu, rozvoju cenzuri i ideji šljebodi medioh u Švece i u nas bešedoval profesor dr. Vladimir Berovič. Pripovedali sme o tým, jaký modeli cenzúry boli dakedy, jaký istnujú dneška. Mne bolo interesantné, že u našej interakciji bolo veľa novinárskych pitanja, tak mi bolo veľké zadovoljstvo bešedovať o tej témi. Lektorka, redaktorka Blažena Homa-Cvetković bešedovala o hranjicoh umetnicki šljebodi i o inovacijoh u jaziku. Fakt, že anglicizmi vošli do slavjanskih jazikoh, pretoše fahovci za jazik radza, co treba robiti z ostranskimi slovami. Po pravilu bi vše trebalo zrobiti nejakú transkripciju, ali tak, že bi to da su nje vykriveli, že bi toto slovo, lebo određena sintagma nje straceli svoj smisel. Na seminaru bilo slova i o skracenim jaziku mladih, za kotri povedzene, že hoće teraz kasnuje, sigurno že nje zažije.